能patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第6章第16节到第23节。Patas matay, tiga matalos pegan pah, tiga makamatalo kenay, bitang tiga pusan telo kenay ka, sepegun mo hainiseng. 论禁食 Patas matay, tiga matalos pegan pah, tiga makamatalo kenay, bitang makamaspat kenay. Lemengau koli petegaya ini akan. Petegaya namo ini akan si idao. Ia petika sejak tahak kesau madu sau mesulung tan. Peketaanai tak sejikon ka, petegaya tak ini akan mesani, sepelang pekesulung tan de kelas daha. Padai pi lengagai maku. Wata tahak ngadun ka seniuk ni ida. Kia ka kia ni, isu ka petegaya su ini akan si idao. Lesuhay ayang ka tuno suni dalamay dakalasu. Kia o, kasu petegaya ini akan o, aji kakataun sajak, kakataun tama su balaw, ini tay. Manu saw kia ni, kamita lenus kenepah ka tama su balaw o, mesiyuk sunan. 论天上的财宝 Tiga matalos pegan pah, tiga maka mengali kenay, bitak tiga pusan kingan kenay, lemengau koli denui balaw. Yamu o, iya gutu denui babaw tagan, belihon namu nanak. Ukun kui ini, segalangan hiya. Duli o, gelemuhun gemaagui empagagui. Berihon namu nanak o ketaani balaw ka tenui namu. Ini ukay kui ini segalangi hiya. Tuli o, ini kelemuhi gemaagui empagagui. Yasa ana inu ka ga nikan denui su o ga hika sahur su uli. 身体的灯 Tiga matalos pegan pah 30 daha kenay, bitak 30 telo kenay. Samaw kebubul. Samaw kebubul o, dole. Manu saw kiani, nasi magalakan kanita dolek su o. Empatatuku ledah ka, kana kebubul su. Kia ka kiani, nasi, ini kagalakan ka kanita dolek su o. Menekuung balay ka kana kabubulso. Manu saw kiani, nasi, menekung ka letak suo, semetali balay saw semaiso.